Tengah naik ke Sidratul Muntaha, Iblis ikut belakang. Bila Iblis ikut belakang, Jibril kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mu tahu tak benda ikut nu bola api nu? Bola api ikut nu mu tahu tak ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Sesungguhnya engkau utusan Allah, engkau lebih mengetahui." Lalu Jibril kata apa? "Wahai Muhammad, kalau mu nak tahu, itulah Iblis. Iblis nak ikut kita, nak curi rahsia langit, nak dengar tak. Benda apa mu nak cakap, nak ngadak dengan Allah Taala." Lalu Jibril kata apa? "Nakkah ya Rasulullah, aku ajar kamu sepotong doa. Apabila membaca doa ni, akan binasa, akan jatuh, terjunanglah iblis ke bumi." Lalu Nabi kata, "Silakan wahai Jibril." Lalu Jibril ajar dengan doa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun." Sadaqallahul azim. Sekali lagi saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Sadaqallahul azim. Bila Jibril ajar pada Nabi, Nabi pun baca. Bila Nabi baca dengan penuh yakin kepada Allah Ta'ala, mengharapkan redha Allah, berkat doa Nabi baca ni, iblis syaitan jatuh terjunang ke bumi, tidak berjaya ikut ke Sidratul Muntaha. Jadi inilah antara amalan hak sempat saya berkongsi pada pagi ni.